Glavni namen izobraževanja je, da udeleženci spoznajo na eni strani način komuniciranja pasti, kako reševati konflikte, kako prepričati ljudi, kako jim prodati projekt oziroma predstaviti na način, da jih zanima. Po drugi strani imamo pa vse o nastopanju, v smislu, da znajo prepričljivo, jasno nastopati in veliko od njih pa tudi mogoče kdaj kakšen medijski del, spoznamo medijski segment in potem recimo, kaj pomeni izjava nekaj, da podajo v 20 sekundah, kako imajo pitch po minuti ali dveh, da res trnejo bistvo in na jasen, prepričljiv način nastopajo in s tem tudi v bistvu uspejo poslu.